ni wa Mutagi imerekete kuruguria mubango mweru wa urigitani uria wikaine ta Kiambu Afya na uria ugukorwo uri rungu rwa NHIF gukiri uguo Kimani wa Mutagi ni atariria tekete ona itanya ria gutigirira ati kaunti ino ni ekura kumanagia na mathina matiganite kwa kiuga ati ni gukorwo ari kioneriria kiega kuona ati ginyanagia kaunti ingi ni gukorwo ikiririria uria uhoro uyu ugukorwo gitwarithio na mbere wa irimu wa Kimani ena ici Riuma igogona rinene kaunti ya Kiambu na ria rigutongoretio ni gavana wa Kiambu Kimani wa Mutagi uria arekirie kuruguria mubango wake uria eranire campaign-ini yake ya gwetha giti kia gavana akiuga mubango uyu ni umwe wa ciraniro nyingi iria aregereire kuhingaria aikari othe a Kiambu. Tuzindue hapa iwe ni official, tuwaite viongozi wetu hapa ndio waweze kusema moja mbili, alafu sisi watu wajue ya kwamba tumeiga mfano mzuri wa kubadilisha hii kaunti yetu ya Kiambu. Kiambu oye! Hari sekta ya ugima wa mwiri kaunti-ini ino mutongoria uyu ni arekirie kwerethera aikari a guku uria kandi ino ya mwanya ya Kiambu Afya ikumateithia ta gutigirira ati ni arugamira mirimu ta ya shukari, high blood pressure na mirimu ingi iria itararugamagirirwo hau kabere ni kandi ya kawaida ya NHIF. Ni ndera andu aitu atiriri ati riu mundu murwaru muciari warikia kuneo kandi ino ti kandi ya kawaida, ino kandi ni tubangite na andu a NHIF. Ungikorwo wina murimu wa shukari uria utararugamagirirwo ni kandi tene, kana ukorwo wina murimu wa blood pressure, high blood pressure, kana murimu ungi iria itagwo chronic diseases, kandi ino ya Kiambu ni gukurugamirira. To uguo tu, kandi ino ya mwanya ya Kiambu Afya kugera unyitaniri wa NHIF ni riheanaga kimanjika kia 100,000 kuri family ya aria matigwo ni mwendwa wao na kumahuthiria murigo wa marihi ma thibitari thutha wa ikuici biru iria iracungagiriria gwikwo nginya kwa harambe na guthenia family endwa na arata a mutigaire. Kungihitia kugie mundu ukuhuruka mucii akue uria twekaga kuma tene ni gwitana cikaro cia kuhotha mbeca hindi ya macakaya tuiga kuma umuthi mubango uria tubangite na NHIF mundu angihitia kue thiini wa mucii kandi iyo igukurugamirira ukanengerwo ciringi 100,000 ria kuruta wira ucio mucii. Thengia wa urugari wa uteti uria ukoretwo kuo wa atongoria a Kiambu, igongona riri rikuhumbitwo riri ni atongoria matiganite ta munini wa gavana wa Kiambu, abunge amwe, speaker wa bunge ya Kiambu, CS wa ugima wa mwiri na women rep wa Kiambu Anne Wamuratha, aria othe manyitanire baru urugaria uyu wa county na njira nene. Kama mama county wa Kiambu, kama vile nimekuwa nikiongea na wewe na nimekupatia budget, uturuhusu katika mpango huu uweze kutusaidia vijana wetu ambao hawajakuwa katika mipango ya hospitali, ili tuweze kusaidia vijana kwa kila mahali katika barabara na mambo yale ambayo tunasikia katika vijiji. Governor, tukishirikiana na ofisi ya woman rep, ukubali tafadhali. Na kure imwe cia ciraniro ciake wa Mutagi neranire ambulance 24 o wadi ambulance 2 ciringi makiria ma milioni 95 cia dawa cia mathibitari ma county na oho aruti a wira a ugima wa mwiri aria matandikitwo ni county kwerirwo kwandikwo na makiria kurihagwo o mweri na utongoria wa county. Our CHPs from today will receive official appointment letters and kits. They will start receiving monthly salaries. Enhancing our healthcare at the community level. Gerifotera Muthingi TV, Geto Wairimu wa Kimani.
Gavashe